A sutra se u Studiju M održava po 4. put interdisciplinarna konferencija TEDx Novi Sad. Tema ovogodišnje konferencije je odgovor na pitanja. A koje su to pitanja i odgovori, ko su učesnici ovogodišnje konferencije, reći će nam Maja Čolak ispred TEDx Novi Sad. Poštovanje. Maja, hvala što si došla u novosadske razglednice. Evo, učesnici će imati priliku da čuju govore ljudi koji su uspeli ili uspevaju, je li tako, u svojim oblastima. Koje su to pitanja na koje će mnogi dobiti odgovor? Pa prije svega hvala vam na pozivu. Dakle, konferencija je sama po sebi interdisciplinarna i samim tim mi imamo razne teme i razne odgovore na koji su naši govornici došli. Naime, neki od govornika, na primjer Nikola Režina, koji je osnivač fruškać.net platforme, on nam daje odgovor možda na to pitanje kako smo zapostavili negde ono što je naše, kako smo zanemarili Frušku goru, a naša je odgovornost da se brinemo o njoj. Također Dragana Ćorić, ona je kreatorka Aleksinog zakona. Može da nam da odgovor na to pitanje kako da menjamo neke stvari koje nam ne odgovaraju u našem okruženju, jer moguće je da promenimo te stvari. I mnogi drugi govornici. Na primjer Žarko Petrović, psiholog. Žarko Petrović, da, psiholog je psihoterapeut koji nam prosto ukazuje kako je pravilno da dišemo i kako da se nosimo sa anksioznošću u koju svakodnevno, verujem, nailazimo. Da ne zaboravimo Draganu Ćorić. Da. Dragana Ćorić, da. I Sofiju Stefanović. I Sofija Stefanović, ono što je interesantno, Sofija Stefanović je prvi naučnik u Srbiji, čije istraživanje je podržao Evropski istraživački savet. Evo, koliko ovakve konferencije zapravo ulivaju ljudima samopouzdanje da i oni krenu putem govornikovih reči, ajde da kažemo tako? Pa ono što nama negde prethodne konferencije govore i ono što iskustvo koje smo imali zahvaljujući njima, govori nam da zaista na neki način inspirišemo ljude da se pokrenu i da vide da je zaista moguće u određenim oblastima postići neke stvari, zahvaljujući tome što su upravo na našoj konferenciji videli kako te stvari mogu da se promene i na koji način svakodnevnica neka može isto da se... Da li oni nakon svega što prođu postanu vaši govornici? Pa moguće, dakle i to. Pa dešava se, da, moguće i to. Dakle, da jednostavno nakon toga neko odluči da donese neku promenu, sledeće godine odluči da se možda čak i prijavi i jednostavno takav je proces da je moguće da postane neko govornik. Biće zanimljivo s obzirom da ne postoji više način da budu deo vaše konferencije. Mnogi će moći da je gledaju preko live streama. Jeste. Mi smo neprofitna organizacija, podržani smo od strane Američke ambasade i kompanije CodeMind. Dakle, i ono što je omogućeno jeste upravo taj live stream, zato što više nije moguće da se izvrši registracija putem našeg sajta. Dakle, moći će da gledaju i da prate vaše predavanje i sagovornike, odnosno govornike koji će biti deo vaše konferencije. Naravno. Maja, hvala mnogo na gostovanju. Želimo sreću u daljem radu. Hvala još jednom.